Kubor nakaslem jong unong san hima. Kinong yalam kamaumlo cera Siemens Employees Union hadin bakilaya kendu baki officer ka management henne ka sngi kila shem ya karai bansangye no shwa shipor ya ka jingya ki jongki. Habaya kran kinong thok kubor u joint secretary ka MCCEU uba Arnold Thaba ulaya thu ba ka management kalapan por na ka union ba ka hak banya kendu banya kran bat ka sarkar. Ha ka baki MLA na sora bat shela kinya kendu yo menti rang ba ka sngining kong banya kran halor ka jingdawa jongki. Ulay thuru bana kalyang ka union kalasangi no shwa ya ka jingya ki balada ka jingya kran bat ka sarkar kam urlong kinsa sedang biang ya ka jingya ki ka jongki. Hadirin mengilap sejauh sepang 3 minit ha penglayo lomba ka meeting dengan riyo mengkat ke manajemen. Manajemen kalapan por ngi ba kandang mendebani kendu pada gomen apo jinga kendu ya chief minister dekat di lokal MLA jong sara masila. Keji kendu kalong lakan dengan mendi ka penuan. Man persio halor pilai kelin ki poin bangi ngilada semet mo kabadi tulok. Kajing implement ke BRS berkajing men refunctioning bang ya plan di nakaliang i serman ila pur ngi amba ngira ikani hakat tebel ke jong siam bat nakaliang jong siam bat hadir melayu meeting ingin sawan raas pipa di nakaliang jongi hadir mengilarai lembaga eksekutif committee lembaga raja sekretariat meeting dingila aipor ya igai belum ngila call off no ya bang ya kani kani set ada musuh ngi bat septeng biang ada kata result ke pemi nak kata meeting pring ni Sherman bat chief Islam kap ini ke lokal authorities lada kemlong to kolong siso anya kemlong ta ba yadai ka tum di demand gitu Sherman ipan por ngi steo ke mot hadian jang to meeting ke bagi kini song ni try ngilala menyo ya result man snow ka ibu jarai lada tak jingrai mo jang madam kemlong ko siso i akum ketum mat do jangi nihat manon biak sebenarnya program TV saya ngila masang sebagai part program jeng hiru kasih negara ipat jadi menteri.